फर्केको नि कुराकानी विदाउट मेकअप पनि राम्रै देखिन्छ मेकअप पनि यताउति देखिन्छ भन्नु न के अलिकति हान्नु न दाइ यस्तो भन्दैछ भन्दै यता सुन्नु म अलिकति भन्छु कान्या ननी भन्नु त विदाउट मेकअप पनि ननी 化粧なくても大丈夫です。金さんはめっちゃ化粧金さんはめっちゃ綺麗ですから化粧しなくても大丈夫でしょ。いやノーまたコラボしましょう。ल ठिक छ पछि ब्याटल सेटल खेलौँला जिडिएल दाई नमस्ते दाई नमस्ते हजुरको त के हो जहिले भेट हुन्छ एकदम यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भयो ल्याङ्ग्वेज यताउति भयो हैन अब ल्याङ्ग्वेज यताउति भयो भने पनि कान्यालाई एकदम माया छ हाम्रो साइडबाट मस्ट लभ कान्या ओके कमी ओके ठिक छ अब के गर्नु ओके आसितेरियो 愛してるよなんて言うんだっけ愛してるよは सिकाऊ भनिराख्नु त दाजु के हो तिमीलाई माया गर्छु खानेसा म सो आइसितेरु त यो न म तिमीलाई माया गर्छु म तिमीलाई माया गर्छु म तिमीलाई माया गर्छु म सबै म्युट बस त गाई चाहिँ एकला 難しいもう一回 म खानेसान अनि माते कुल बोय खानेसान कुल बोय प्रश्नले त्यहाँ प युते होसी कुल बोय किन भन्दिनु त खानेसान はい聞こえましたか聞こえます私のこと以下言ってほしいもう म तिमीलाई के कुल भाइ तिमीलाई माया गर्छु पर्छु कुल बोय म भयो दाइ म त सक्दिनँ होला 難しい 難しいですねごめんなさい खानेसा यता सुन न यसको यो कान्याको जापानमा चाहिँ इभेन्ट हुँदैछ अरे एउटा हैन बक्सिङ म्याच अनि त्यसमा चाहिँ कान्या चाहिँ बक्सिङ म्याच त्यसपछि कान्या चाहिँ रिङ गर्ल छ अरे मे 2 मा हैन अनि को बोलिरहेको ए ओके मे 2 यु रिङ गर्ल बक्सिङ म्याच यस ए सुसाइड एउटा 神なんて言ってるのこれ के भन्यो है 兄ちゃん兄貴通訳してみんなカニさんみんなクルーのチームからも応援しますねありがとうございますボクシングこちらこそそうですねThank you ありがとうもうカネさんが載せた動画をさっき見てたんですかあれボクシングのことでもうクルボイさんのところから多分みんなねもう見たと思うだからもうその日は多分ねみんなはなんとかサポートするために来ると思うんですねありがとうございます Thank you cool boy Thank you दाइ मलाई पनि बुझाउनु हुन्छ आफै बोल्नु म धेरै बुझाउनु सुन्नु न हामी पनि पदम दा बुझाउनु न यार मलाई कुल भाइ यस्ता सुन्नु न तपाईको गीतमा चाहिँ उले चाहिँ भिडियो हालेर त्यसमा चाहिँ बक्सिङको उ गरेको छ के अनि सबैले त्यो भिडियो हेरिसकेको होला अनि पछि त्यो दिनमा चाहिँ नेपालबाट सपोर्ट गर्न चाहिँ पक्कै आउँछन् होला भनेर भनिदिएको हो के ए ओके नाइस आवर पिपल विल वाच योर बक्सिङ म्याच ओके बक्सिङ म्याच या भन्नु त दाइ हामी चाहिँ हेर्छौं कुन च्यानलमा आउँछ एनटिभीमा आउँछ कि कान्तिपुरमा आउँछ कि स्टार स्पोर्टमा आउँछ केसमा आउँछ सोध्नु त हामी हेर्छौं हाई あれそのボクシング始めた場合はどこに載せてるんですかねあれみんなネパール人も見たいんだけど例えばニュースとかなんとかありますかお知らせ V 何やったっけ VP でも見るのにお金がかかる
あ、見るためにお金かかるのかかるただでできから、ないですかまあ、 हेर्नलाई पैसा लाग्छ भने त अब नेपाली 하냐가, 막, हेर्नलाई पैसा लाग्छ पैसा लाग्छ また अरे के भिडियो हेर्नु 聞いてみる。はい聞いてみます。上さん。はいうんうん。もしお金かかるならいくらぐらいかかるんですかそれも聞いてみる。はいまだお願いしますこれはね全然分かってなくて。うん。अहिले थाहा छैन अरे सोध्छु अरे पैसा यति पैसा तिरेर हेर्नुपर्ने भयो कति तिर्नुपर्छ भनेर भनिदिएको आफूलाई नि थाहा छैन अरे सोध्छु अरे के ल ठिक छ अबोम じゃないअबोम。はいアボンさんは知っていますかそのこと。 के भन्यो अरे 言いましたよ。ボクシングマッチって。अबुमलाई भनेछु भन्छボクシングマッチ。はいはい अबुमसँग कुरा गरौँला यताउति गरौँला बक्सिङ म्याच जापान भएको भए चाहिँ कुलबै जापान भएको भए हेर्न आउँथ्यो तर अहिले जापान आउने पोसिबल छैन अब चाँडै नै जापान आएको बेलामा चाहिँ भेट्नुपर्छ है भनेर भन्नु कुल ब्रो म ड्रप हुन्छु नयाँ मान्छेहरु आउनु भएको छ もしね、金さん、 はい。 हस् दा ओके クルボイは日 दा 本におる場合は、もう見るためにね、すぐできるんですが、今はネパールにおるから、もう自分でね、勝手に行こうと思ってもできないから、もし、あと来年とか再来年ぐらいね、もし時間があれば日本に来た場合は、金さんに会ってなんとかことをね、話したいということあるんですね。そうそう、会いたいことね。ハニャが、じゃあ、ネパールに行くよ。もし金さんもネパールに